ejo kuwa mbere oni yavuze ko ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Sudani bikirengewe n'amazi menshi atemba ava mu rugomero rwasenyutse, ibyagize ingaruka ku midugudu 20 ituwe ndetse abantu 30 bahasize ubuzima. Ejo kuwa mbere kandi abaganga batagira umupaka bakorera muri Chad bavuze ko ibitaro byashyizwe mu nkambi ya Meche kuri ubu bimaze kwakira abarwayi 2282 kuva intambara itangiye mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize. Muri Kongo ho abahanga mu bya Siyansi bari mu bushakashatsi ku cyorezo cy'ubushita bw'Inkende bavuze ko virusi yacyo ihidagurika byihuse kurusha uko byakekwaga, kandi mu duce impuguke zidafite uburyo n'ibikoresho zo guhangana n'iki cyorezo. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Libya yashyize inzego z'umutekano hafi ya banki nkuru y'igihugu bifitanye isano n'ihagarikwa rya zimwe muri serivisi zitangwa n'iyi banki, hiyongereyeho na raporo y'ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli byahagaritswe. Ubwato bw'Ubushinwa burimo ibitaro bwitwa Peace Ark buri ku cyambu cya Cape Town muri Afrika y'Epfo, aho igisirikare cyaho cyavuze ko hakorwa imyitozo ihuriweho.